Om Swastiastu. Halo alit-alit kelas 3. Nah, punapi gatrene dumugi becik nggih. Nggih, ring rahina mangkin Ibu jagi membahas materi indek satwa Bali lumrah. Nggih. Nah, sedereng iraga ngelantur ke materi, Ibu jagin latarang kide indek kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar niki wenten kalih. Yang pertama 3.1 indek pengetahuan memahami unsur intrinsik teks satwa Bali dalam bahasa Bali lisan dan tulis. Kaping kalih wenten 4.1 indek keterampilan. Berarti anak-anak harus mampu, harus terampil menceritakan kembali isi satwa Bali menggunakan bahasa Bali yang jelas, logis, dan sistematis. Nika wawu kompetensi dasar. Selanturnya iraga masuk ring materi satwa Bali. Nah, satwa Bali inggih punika soroh cerita sane wenten saking dumun ring masyarakat sane tuwun temuwun. Nenten kauningan ipidan kekaryanin tur sira sane ngarianin. Berarti satwa punika cerita rakyat yang dari mulut ke mulut, tidak tahu siapa yang buat, siapa yang membuat pertama kali, punya karya siapa, ndak tahu kita ya. Selanturnya wenten satwa Bali kekepah mangkin dados 3. Pertama tantri. Satwa sane tokoh utamanya buron. Berarti tantri punika cerita yang tokoh utamanya adalah binatang. Contohnya satwa siap selem, lutung teken kambing, kambing takutin macan, tapi malih akeh kari wenten nggih. Wenten kancil teken bekicot, miwah sane lianan akeh kari wenten. Selanturnya wenten satwa lumrah. Niki materi utama iraga satwa lumrah. Satwa lumrah inggih punika satwa sane tokoh utamanya manusia. Berarti satwa lumrah punika cerita yang tokoh utamanya adalah manusia. Contohnya satwa ibelog, panbalang tama, durma, cupak gerantang, buto teken bongol, tapi malih men tiwas men sugih. Nggih akeh kari nggih miwah sane lianan. Anak rereh nika sendiri-sendiri. Terus kaping 3 wenten itihase. Itihase punika satwa sane tokoh utamanya dewa. Contohnya Ramayana, Mahabharata, miwah sane lianan nggih. Sane tokoh-tokohnya dewa. Nah, selanturnya Ibu jagi mesatwa kide indek satwa Bali lumrah. Berarti satwa Bali lumrah niki tokoh utamanya manusia. Sane mamurdo ibelog. Pirengin nggih. Ada ketuturan satwa anak belog. Ban belog iya ada nina ibelog. Nah, sedek dina anu iya to nene meli bebek kepeken teken memene. Ditu lantas iya nyemak pes memene. Lantas memene buin ngomong, "Kemo, jani cai engal-engal kepeken meli bebek dadua. Ditu ditongos dagang bebeknya meli." Nah, kecerita mangkin disubane ibelog neket dipekene. Kemo mai iya ningalin dagang bebek. Disubane man meli bebek lantas iya ibelog mulih. Kacerita iya ngemulihang tur ngeliwatin tukad linggah. Ditu lantas bebeke ngeleb maka dadua. Maka dadua bebeke ngelangi di tukade. Ibelog bengong ningalin bebek kambang
tur iya ngerengkeng kene. Beh, bebek puyung bakat beli. Awake nage bebek mukoh tur bat. Saki walau bebek puyung bahango. I dewek blog-blogango. Lantas bebeknya tusing ejo ke tur kalahina mulih. Di subane i blog neket jumahne takoni na bahan memene tuara ngaba bebek. Memene ngomong, blog, encen bebeke? Mesaut i blog, man jo icang beli bebek, nanging puyung icang ada pina teken dagang bebeke. Lantas bebeke leb ditukade, tur ngelangi, buena kambang, laut ulah icang sawireh beli bebek puyung tuara ada gunane. Ditu lantas i blog welang ngeban memene. Nah, alit-alit nika ampun keto upah anak blog. Tuara ngeresep teken munyi. Bebek yen yo ngelangi anak mula kamang. Nah, alit-alit nyak napiten dadi cara i blog. Yening tenya alit-alit harus rajin melajah, ngeresep teken munyin reramo, ngeresep teken munyin guru, pirangan munyin guru, pirangan munyin reramo, apang nenten blog, cara i blog. Bebek yening ngelangi anak mula kambang, pangten blog iraga harus rajin melajah. Nah, selanturnya nih, ibu jagi mahas kide tegas kruno. Penegas kruno nih kan api kata, berarti penegas kata. Iwawu ibu wenten nguacen blog. Nah, artinya blog nih ke? Blog nih ke artinya bodoh. Wenten terus tondene. Tondene nih ke artinya disuruh. Selanturnya nih enggal-enggal. Enggal-enggal niko cepat-cepat. Enggal dek cepat kan. Terus kememai. Kememai niko napi mondar mandir. Ningalin. Ningalin punika melihat. Nah, ngeliwatin. Ngeliwatin punika napi ngeliwatin. Napi ngeliwatin. Melewati. Ngeleb. Ngeleb punika lepas. Ngelangi. Ngelangi nika berenang. Kambang. Kambang niko ngambang di atas air, ten nyilem, tidak tenggelam, ngambang, kambang di atas air. Nah, puyung, puyung niko kosong. Belog-beloge, dibodohi. Nah, pangten rago belog-belogino ngajak timpale, berarti rago harus rajin melajah, Terus selanturnya wenten kalahino. Kalahino puniko tegas krunoipun ditinggalkan, Nah, alit-alit amunike wawu sampun ibu jelasin kide indik materi satwa Bali lumrah. Dumogi alit-alit nenten cara i blog, blog-blogino bebek ya nak mulo kamang ya ning ngelangi orangnya puyung, ulian kengken yo keto ulian ya sing taen melajah. Ya ning alit-alit tenya cara i blog berarti harus rajin melajah, Sineb ibu dumun niki antuk prama santi. Om santi 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 om.